Siyabonga udaba lolu thina luyasiafecta ngendlela yokuthi noma singamabhizinesimeni ungathola ke umuntu ofuna ukuzoinvesta eZimbabwe lapha kuyakumenza ukuthi khona engayibe umuntu lona okhululekileyo ukuthi ezenze ibhizinisi ngapha ngoba uzezutha khona kulama-sanctions. Bona ama-sanctions vele mabi ngani ngoba ka-affect umuntu eZimbabwe kuphela but affecta umuntu wonke umhlaba wonke ngoba umuntu wonke uyathanda ukuthi khona abuye ngapha eZimbabwe ezenza ibhizinisi lama-partners aphatheni nabantu eZimbabwe but abe sevalelwa yimigoqwana leyo ukuthi khona kulama-sanctions. Even lehlobo ngasifuna ukubuya eZimbabwe ngapha uthi khona ama-sanctions azithwalisa izima uzwa la esencapha ukuthi engasabuyi ngapha kathi okukhulu ukuthi khona ngathiwa khona izizwe ziyakhulumisana kubonakala ukuthi kade ilizwe leZimbabwe walincedisa njani ngoba ama-sanctions la affecte nomntwana ozelizwe lo ngoba ugcina la eseswele ukuthi khona kade vele ama-pampers azavela ngaphi ngoba la enje ewumntwana esikolo ngizwa abantwana abancane bekhuluma laphana kubuhlungu kakhulu ukuthi abantwana esibazalayo behluleke ukuthi khona babe nemfundo ephambili ngoba siyabe sikhangela ukuthi abantwana bethu laba ngasibafundisa babe ngamadokotela but njengoba sokulama-sanctions kukhanya ngani kuyabakhuthaza ukuthi khona labo bagcine sebebona ukuthi khona ngcono labo beme bekhulume bemele abazali babo ngoba bona sikhangela ukuthi khona babe inkokeli zakusasa.